ya mamu akaba edeba Ghana TV so and somewhere ditie ene di shada che hima mijibija midi biba so mo wetimi ehu de ekoso e wo man Ghana ene amahud was wonte ya wo bete wonhwe ye so a Ghana TV be ma wahwe ni wehu de ekoso na me say ye nua be ma Ghana de she Christian achu ni wo ne de e de ensembe ba Ghana de asembe ba Ghana etwetwe ensemba Nana Yeboah ba besu ye nua ba ye dan Asamoah wono so ba be preach na gamia kwese wo munyina no asam kro e na wo mo kana nhwe yi asasam yi e de bomb baba Ghana ha o e de asam beba Ghana ha ye bedi hu komo na wate de Nana Yeboah ni su wo besu ye de opa kire waza ati preach ye dan Asamoah no so be preach ye wate de ono so ba kire e fa ye nua ba ma no ni wuo no ho na make house Ghana TV live our YouTube, Facebook, and Instagram. So any day you can watch me, subscribe, like, and share, ma afufro, and so into me and share. We a newcomer, Mr. Mama, this all do sa ebe me subscribe button so name me all. Not just a dear debate will be on sa ebe to me aka. Na yen try ho and kwaje abo for nkrat wo ye ba. Afe ya boapi ensem ya boewra sanimu ni ehudie wo mo pa kire. Hello, anyone ni adofo no medindi Christy. And I'm your soul agent and my Glitz and Glow Engineer Organic Food in Canada. Glitz and Glow Engineer Organic Food companies and no na Mr. Santiago and Nana Brown. Eda ano. Bibi biara efa Glitz and Glow bi am mi wo. Caramel set, me wo repairing set, me half cast, me wo customized set. Stretch mark, hair pomade, and kwalem kun tutu phone kun koko phone kun. Ni nyina purely organic. E benu ya nene so a je na organic food no. E be no so am contain Tom Brown. Me wo enwo zomi papa bi. Me wo spices. You name it. E ba cho screen na silver me number or Press that number for more inquiries. You see anywhere, wherever you are in Canada. So what Toronto, so Brampton, Georgetown, Oakville, everywhere, Oshawa, wherever, Alberta, Nina, meeting me a shipment abroad no. And see, Madam say. Elsia for ya mamo akwa bebiom edeba Ghana TV so na said the bidi kan catch on ye bedi nkomo. Nana Yeboah aba besu na ni so wo su nyina ne se ye nua ba ma ni wuwu ye no enka nyankopon betimi aya so etie ye ya na wo se nyankopon wetimi ede sesa na Agradaa ane e wo se nyankopon wodi Christian achu ni wo ne sesa na Agradaa sesa na Agradaa wo hwei ni su ni mfaso bia e wo Ghana ha inti e wo se nyankopon betie ye ya wo ma Christian achu won sa na chimra ni wo ma Agradaa enko sesa no Esa Agradaa die ni su ni mfaso na Christian achu ye hwe papa wo je eni adoye a wo ya enya asem ketwa wo wusa enya de ebeboa enti Agradaa na ni su ni mfaso wonko na wonko sesa Christian achu na nyankopon ensan Christian achu emra nkwam yenkotie eye Nana Yeboah ni su a wo su nyina de wo pa kire adofo sana or element of surprise in there ya chese esu say oye Christian achu yi o chese oye be yi na esu ni mu no Nana Yeboah be ye say ekebe yan kan yakopon betumi a enko mefa Nana Agradaa nko no fa Christian achu embra evangelist mama part
Yeah. Na Chris eye ni abema ye Nana Yeboah wosu no asa de dan na Asamoah gina hobi wonu nso kwatena radio station e preach ya ensem na Nana wonu nso eka se Nana Agradaa ni so ni mfaso obi akoro no bo epobo e na hye ne ma inti se nka Nyankopon ebema eye Christian achi wetimi ewu mprofum ya eni ada ni entimi mfanse sa Nana Agradaa bum enwu ni enja Christian achi nu wo meto na adwuma so yentie eye dan na Asamoah wono nso ne nsamo a wode to dwane bie 3 years ene obewu ye tiasa na wa wie na adwuma ebetima pasa yenua be ma atu wa wie na adwuma enti na bra wo ya brantie wo ya baba we de sasa wo ye bia wo yire wo ho ye na wo jai emoto ho and I said, you know, see your papa say, and we saw, won't me detect him, my Yankopon. What the Anna said, the media sounds as a man assassin. Yeah, because was a young French Yana, a woman feared you at your son, Abrosocrania de Otre, a Fred your watch work or your how near mania. Sir Empire way Moses in a boy, our David in human. Was here Radima me woman that kind said the Etienne and Yan Sakoma. Do Yankopon some so yet your pe, Nebrebi about my friend. Now, what friends who are the Aka Wachile, Aya Contabuo. Sadia would dear Branty and one dance a pa, I was a seasonal, a draw radianim. Now, so who are the neighbor Cafao? O dear Trahona to a yampia. Nebu attain. And we call bosom son, a more bosom for being so a confu binuma when you trainer. Mono Yamia Nadia, and I'm over home, fancy agena. A radina who won him Ramus. Amen. Obadi dear drew. More drop and a more. Thank you more queen dada. Yes, soon Chani at here. That be your betting my fair, dear Tiasi, Numa, we ye, and the Bemaya do crazy. Was si bibia won sabekasa wo ye no fa wa ho odin nyina ye fa wa ho odin no nyansa nyina ye ye brother chu na wonim 31 years na so wa yire ne ho wo hwe bra ye fa no wo bobo mu a wa yire ne ho se wo bobo okra no ne nsaka bo no so wo ba wa yire ne ho tumiri kaso wo be sego e bi ko wonim bra wo be firi wiase wa yire ne ho ye de obeye that one who dear kura with the bunipa. Oba besia with the bunipa. Bada pa one who are with the diatem. One who are with the dinipatem. Dimpening fuatem. We nyan sanu nim dear kura with the bunipa na social media so. Shabon nipam panifua just will be ankawasem. Umuhi we are set. Now the empress or tears and say, Mammy. Say a true with ya. Any also sakra wadwene na jasa tobe na oti wo se me die me hu sa wokọ de abosom wa na ka to babro kwase abosom som ye nkwase asem una na age abosom som dia obefa so on se enye nyuma panti wo sori wo bu nkrofo na sori na wo show dan ya so Kristo Ubatima kasa wo dan na osisi ya na ye Kristo na ma osi ayaza ene krono bona de si ye ne eye o se wawie ko anu tum kura sister ka wanu tum empesa me de mani beso mani bre beso wo so Ghana wa mani me empesa me de mani bre beso wo so obi ene ye kanya nsasema no patie wase bibia won sabe kasa wo ye fo ahoden ye na dwuma ne adwene nyansa ne nimde sa wabu nkrofo age nkrofo god na sa nyame anku anasa wo tiase a ompeso obewu boni enti sachera de ja sa so dan na de wo ho no Tina Yesu ko Jerusalem wase aso dan we am asie me de daku bebu nam de nansasi no opese oyi wo madwene fra aso dan so se aso dan kase na nye nkwa e wo yesi adan keke unim babru nti na asora na uye tobe di wiase ajapade ho ye e posi minim akonkosem di minim hiadi
bibia kokwa me Kristo nti so so di Kristo dia mesuni ban bi ena di wo msakola ketua 31 years awu a wa wo twam ba yi a makeup na ye so wanyini ena ade ye yi ana ga so nko ano ya ma me sakra wadwene sakra na so se wafra bosonsom mu abeji Yesu adi a babra ba konkono na nipa ni wati ne jano ya na wusi wo beji Yesu di Yesu wakon okon wasakra mpani na ne ne sa akom ye hu sa sakra ye because revelation said your person ye fin wonye fin your person otene so ontene oba ntemokura na katua kenka on obi amefa ne personal Revelation chapter 12 verse 11 verse 20 say 21 and I say 20 verse 11 what you say nyanko anu ani edene bonsam ani edensam akura ketua wo yegu amenipa nsunu mu twa my Ghana nyan wo tuwa wo kura wo tiase so okura nka okura na ese ye de wo sesa twu wo na sesa nka nyanya me ne yentimi detect mana ka wo ene sesa de bia de ntokwabo o man mu no ka wo mom na sesa ye de wo sesa atwu na akwala na tenase because ye nya na so nyanka nya na so presence nya na so wunya prison for okura bebu won ye du ko prisons wo bebu won school for nkola school fees kura wunya abaji adi what you say oh pardon dia yenyam djuma sora na ye hihyan kwamtro ada ye se aye dini suro na Kristo ntia eye Kristo osofobia na sore ba twi tuo wono so na makoli dase papa wo yenyam nipa tia srew enya hwe no se hwe Yesu ne jeja na uma mobo na senua ma me di omobo ma senua ma mebo mu bi wo sa na subati Usu waji Yesu adimpo na de bia confusion. Akora yi ba be bo. Awo hunu di awurade di ni fre. Ni hunu di awurade ayama no. Oso onye pesame nkominya. Die nyame pen wo ye. Wo me matima kasi mi si dua sira wo se. Atwu Ghana fo pe wo mpe wo wie na dwuma. Ani monyama na so wajema Ghana waje ama Ghana. Die so odi boa ni pa binom odi aboa won. Enti mami jayam piano na wo sakra. Enyinya me ne ntimi detect mana. Ka wo nanka ese F quick no. Esi wo fie ho no nanka. Kenka de me bie ye no ne mpon na me bre na ye bre. Ye keka ye this Revelation no. Ai, what say? Revelation chapter 12 verse 21 ho. That be 12. Aka 12:11 no mama na. 12 onko so anyefi di opeso otene onko so antene na me bante mi kura makatua me di bebre wo bia sene ne dwumate sort ya se Ghana ha wo bia ko bibi mu a eye bayi na nyame pe no Yesu a odi ni moja abeje ye nkwakora 33 years wo wie na dwuma me se mekas de me sese me busa ye ye analysis ma awa ho odi nyina ya mawurade na dwuma adwene nyansa ne nimdie eni asamado a yeko Sadia me catch on February di utimu se eye violence enkane no na yenim se February di eye month of love sadia sane eye ye kano enso akamia kwa se 2023 February di eye violence ye nua ba mani wuo no akofa nsam eba araho enso no fa nsam eba de nsam nam na feda na Asamoah ne Nana Yeboah wo mu wie ye na Nana Agradaa se hwe da na Asamoah brama men kanya nsasam nkyerɛw wasa Nana Yeboah de won fi no na mum da na Asamoah de obeka na age akyerɛ no ye nkotie Nana Agradaa ne nsem bi a wode ka fa da na Asamoah ne ho wa show tete sie da na Asamoah fa ujimie ne kawa no tum fa ujimie ne kawa no tum na fa Bible da na wuso dan kwase aba and now solely I will say ayi moke should the conquers kakuma Dana Asamoah o krasini atete kwa and then when near po say was so shatade na me must dine me the chira if I obey o krasini I na when wata de she and then Dana Asamoah who when yate wapo it's yenya on a shatade krasini what any slim queen by force Dana Asamoah
What done this slim queen by force? Oh, Jimmy Foba. Was it I? Me, suma bosom na me de dying chere. Wait, Jimmy Papa. O Casa. Nana Asamoah o Casa. Adamu to mo wasa ya na mo mpo. Kristo. Obatima kasa wo dan na sisi ya na Kristo na ma osi. Ayaza. Wait, Jimmy Papa so lo kita Bible. Nana Asamoah wait Jimmy. Koto Bible ne to twene wate. And then I remember Reverend Dr. Evangelist Papa. The original evangelist me catch us at Bible ne to twene. So wait Jimmy na unim say. Nyame ene shira. Na wodi ani mo nyam ema bosom sa bosom ne mani panya skasi dan. Nana Asamoah wait Jimmy. Also na say ya utwi hu free o manager and some no and some funi Jimmy enko na wo Jimmy. He said nobody take you serious again. Nana Asamoah no it is a way Jimmy for Jimmy etra ofie. Any chrono bona de see ye na sister kawanu tum. Oh, the answer me video no be like mama part. Oh, my son done me boda na san one no more sem. Me bona no more sem na better say me din atemo a. One who the reason tell me din atem. Nana Asamoah, I am not like you. Me just a wo. I will be Kenya me asem wie. Emma wiasefo ebe attack o. Emma to Bible to twene. Eko twa nwan na ntwie. Nana Asamoah, me just a wo. What was here? So when you could draw the main Yamijuma, to say what tone swum, would ya done shoe, concast, makeup, or crasini bar, I'll fain when ya po, Nana Asamoah, Bramicana, Yasa Samajero, Branami Kenya Sasam, I find chero. What a make this a wood Nana Asamoah. I wo, would to be Kenya me sem, Emma Yas a four. Ebe akiuzu ma to Bible twene ko twanyan champrako o Jimmy fo krasini ba na wo Ghana fo kasa wo Nana Asamoah wo be kabi wo Ghana fo kasa say ya preachy ama Ghana fo kasa emobiem ya preachy ama Ghana fo kasa na wo Nana Asamoah wo be kabi ese meme de ma solid dan kire kwasia Uko 2x4 ntade togo made in the crowd betere o krasinia atete kwa ai na wasua kotidie ama wani abie asawani tutu ni ba Nana Asamoah asua kotidie ama wani abie aboafunu ye wo krom ha ana small boy betam okotena buruchire Nana Asamoah ye wo krom ana small boy ebetam okotena buruchire edi wudi wo ede ne nsane na mutirimu edi ufi fala wa maka pre wasiaba na wo na ya preachi ama ni pe kasa wo Jimmy fo ba wo beka bi Nana Asamoah wo Jimmy fo ba wo sami pe obi ama na beka mi preachi ho asem a wo Nana Asamoah you get the next authority to come and speak my matter wo you try what for Jimmy no crass some what why say prekese dan kwamu no wo komu ayi roaring stain what Nana Asamoah wo komu ayi roaring stain o Jimmy for ba ashawani tutuni o manager manage you kira wo kwan o Kristo ni o betena se no wawade ama ya show kawa abuafunu ema omu kita Bible no omu tena se so omu mfa bema no they all sit down for somebody to come and marry them ema ni monyam se eye Kristo dia kwa siaslen kwe ba te se wo odwamafo ayi Nana Asamoah what the Bible ato wo ade ne Bible asesa kotie odwamafo ba te se Nana Asamoah na wo de wo Bible afru pray akosesa kotie Asia wo tumi say wo mama preachy am any pe kantu be kabi Nana Asamoah I am not like you slim queen madam I slim queen abrewa slim queen also na wo fo so hyehyɛ niama akɔ TikTok na mrantie na bepɛw brantie ba ko befa wo kwa brochire kodi wo ehu sɛ wo twapro also real so ene obi ampe obi mu ɛna wo twa na ya wo ka ɛna afa wadwimu ɛna wa betena se be preachy a me na wodi mi be preachy Nana Asamoah, me say wo, me say wo. Ya jim kwa Messiah Yesu Kristo no, obeka ensempa no, ankrofo criticize no. He never come out and beg anybody. What was it? Yesu Kristo, ebeka ensempa.
for the Pharisees to criticize Jesus, Jesus couldn't come out and beg anybody. But when Chiminti, what me be preaching here, Eman Cranford be criticize say for you to go and beg them. Wasia, we are come on work kuduro. They are standing for Christ. Dana Samoa, unka wo, would you was in chains, sling queen, madam. Shasuna you sling queen, they do trim. Now be for Bible, now be do trim, be a sling queen, babu shawe, what the book chronoa, if I saw so. Dana Samoa. Me say, what kita Bible? I'm an what the Bible any more to form. What the Bible at all? And the Bible was a sack of see. I will brochure. Now it's a camera. Oh, Jamie, me uncle dinye, mammy preaching ye. Who dead there? A showing you two need Asamoah. Slim queen, I will check. Ayoka. And then my way, yes, slim queen. One ring, okay, slim queen, Asamoah. When you so giant. So, what dear me booming hoate. Dia mi bumi ho wa mbere wo ho ase antsena wo manager ho ama wo manager ano wo manager ama wo Kristo som na respect wo ho and all do manager na ho kwasia wo do manager eja ho wo wanya tumi ba be kam ne masem wo wanya tumi da na Samuel me so wo mfa so se ho sama tsena busu mfie na ma bokoro no o sama bodie yo media si asori da yamanyame ana wa wutsire nyamisumu atu nyamenyom ana wieye na kosi san wo do Bible asesa kote so we de kwaya small boy slim queen Nana Samoa she kwaya small boy e de na no e be fa wo ho na fe wo hyesu na fe wa ye say just say ene kotidie nti wa bodan by force kotidie ene kotidie nti Nana Samoa wa bodan by force wa siaba ya ma ka se beti sa wo I will preach you any criticize so no I pacho. Who preach you any criticize so no I could turn and cheer, no I could throw dying. What see a fool? I shower you two neighbor. And now we are Christo Sumaka Hobby. When in a premier, Nana Samoa, when it breme be preachy chow. Me one was that chow, a radia family chow, a radia shrami chow, and when it bring a young shot. What see our when you 2x4 shoe. Any Togo made. Who dressing out to Chaba Trouble and say, Krause and Tono Mofro. Was Siaba 2x4 Tadia Togo made in a wenya. Any shoe the concass. Nana Samoa, who show no, your friend who show the concass, who Ghana shoe, concass, show the concass, a bonga shoe no. Washa, so the Batwab on saying. Was Siaba, who says shoe the concass, and the Batwab on saying. Na me nyamia boa me ne manya fie na me de beto abonte a me de ma me fa beto abonte wo ye jimi for what wo ye jimi for na wo Nana Samoa me promise so say me ni wanya for the rest of your life Nana Samoa me ni wanya for the rest of your life mu jimi na mo te wa mo ndwe mo ho mo so ye jimi sam ene kwase asam enko na mudi wo abetena se anya tumi ebedi me matem Nana Samoa wo wanya tumi Ebedi me evangelist, original evangelist mama parts. Hey, inti Nana Agradaa there was once so. We one wako faba. Ghana this year wunu obi edi areho obi edi abobua wakwa kogina wa sori dem so wu preach ya ena enye nyame ena de we hu ba bia fa akosi afi ye kan ya de akire wa we so won tena sem ye kan ya de nkyerɛ na ka mi ago eze Nana Agradaa was Nana Yeboah was one de o mfi no nemum apart from Nana Yeboah no wa do ho beba wo so ro be kan ade akire na no ena say Nana Yeboah ne dan na Asamoah abomodin e kan nyansasam akire na nko ye patwema anka wo so wo fatu ne ho fo wo so wontie a wo afre dan na Asamoah gina ho a wo kan adwen akire no no ebusu ha na brama kwan ama ye de ye nkomo twetwe no ebesi edin ameje so eye da chehima ajoa nati asida psie enkoma glit and glow skin care Kinaata herbal and a general organic foods dedi ho enkoma production crew makram. Surprise!
Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Hey, to bunti na miku ebia o mefie. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata venike no. Se wo yusu a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.